بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفق يا كريم. أسألهم وش إسلام ويمثل الله سبحانه وتعالى نيكو إلى صالح السلام زنجاود لمتميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. للوادنو panakulikanga na kujinji kwa wandu wa kukuye Islamu. Islamu ndo kukuye Islamu kwa utundu wa umanyi. Na ambayala kwenga na iwa yukurimojeka kwa digongo Mtume sallallahu alaihi wasallam watu zadile kuti wandu wa kukuye Islamu tashilikanga na bikutula jakwa naga 73. Na mbojoro bejishilongo la kuinjila kumoto illa alwahida ikawe nkutula umpebe. Paka masahaba wa uzizi wele umauni wabi ya Rasulallah tumini watite mankana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Nkutuna kupulumuka pamirba Allah ni walakwe wa ushibangani ya majengo gadini mpela gaya yangu tikapanga ni lelo jino pampebe na shima sahaba wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam watulo shiri kuchiwandu wako Islamu nditu tashiwa pakulikanga na kwa kukulungwa. Lelo adino wandu wawili wakuya pakushukuya Islamu na mkwa matalaga kulikanga na nimpelaga iweli ya kupika nika kutibana wandu wakuladishila kutini naga shilungamo shitindiwele wakuya shitabu sha Allah jikape mungabi njila kuya sunna ya mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mate mundu agambi kushukuya shitabu shalungu ngabi injela kukuya majiganyiga mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kuya sunna ya mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashana roshi Islam kuladishila kwa utunduwele kuwelendi tu kurukone shelenga na shiwa shilungamo na mshilungamo shiwele mundu kupanga nyadini mukukuya shitabu sha Allah ningendelo ya mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rano pakuwabu idibikani shukutibana wakuladishila utunduweleu nobe kumangu etu huno panawandu waribushile panzika wapana makula na kuladishila pakwaladishila washi Islamu kutia kuye katalakele kakawele kakuzokone shilamu ni tuiweni kuti tuweje pakumburiana kuti Islamu shetu shiwesha kurunjika amagongo wa Allah subhanahu wa ta'ala nombe amanyuhushe. Allah subhanahu wa ta'ala kuti yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wanganya wakuraka kudizima dilanguka dia Allah subhanahu wa ta'ala biafwahihim kwa kuziwezela paka mwabao wa ya aballahu illa ayutimma nurahu nambo Allah nakukana ikawe kudikwanizi ya dilanguka diao wala ukari halkafirun atamuze ya nyalaye wandu wakana wandu makafiri. Niro ni Allah atushizi uweju kukuya majigano gamtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam muaya ziyejinji. Allah subhanahu wa ta'ala atulamudi ile uweju kukuya sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah tabaraka wa ta'ala awesheti musurat Ali Imrani Allah ta'ala awesheti kuti laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى أقول لقد من الله ديتواب إليسي شنديمباشي كلونغ الله على المؤمنين بقوابوان دواخل بدلا إذ بعث فيهم رسولا بانداوي جابليش الله بقوابوان ياو متميكي من أنفسهم jokutioshi la muwa anganya veo matenganawa dijini wala nganawa dilaika wala nganawa shinyama na mbwa wele mundu mpela jile manganyajo mtume juaju yatlu alaihim ayatihi jushariwa milagawanganyao mavesi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yuzakihim shoni jushariwa jiriagawanyao matekwatio ya mushirikina ni kwa wika mudini ja tawhid wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata shoni jushajiga ni agawanganyao alkitaba kwa jiga nya Qur'ani wal hikmata ni sunna wa in kanu min qablu isitenda gankana we kuika mtumejo la fi dhalalin mubin wanganya wadiji pakurokonishila kwa kuonishila. Ashana rush Islam
pana yejinje tukudijiganya mu aya jalako shandanda Allah subhanahu wa ta'ala abeshete kuti apeleshe kwa bandu bakulubidila mtume nijuweleshe ndimba kwa wanganyao ugobolela kuti mtume juweleshe ndimba nambo kwa bandu bakwete imani ngawaga kwa bandu makafiri ngana banzanga la dili mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambo mundu bakunzanga dila mtume shiwele shimanyirisha kulubidila pakwa waamini Allah subhanahu wa ta'ala shawidi shatukudijiganya mu aya nisho kuti mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nijujua ishe kukwatiori ya wandu mushirikina kwa ruejeri ya wandu kwa pulumu ya muibada ya ushirikina ni kwa wika wandu muibada ya kwa popela Allah subhanahu wa ta'ala jikape gelema zengo wakamu ile mtume pa kwa jiga ni wandu ya tauhidi ni kwa wamba ni ushirikina shatuku dijiga ni saa 3 nisha kuti mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jwawele shemu adimu jwa kitabu cha Allah mwayeshetel Allah wa yuallimuhumul kitaba mtume jishajiga nyagawanya ushitabu pa kwa mbaga Qur'an ni mundu nganawa ajibike ni Qur'ani ikawabitileje kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganawa agobolele aya ikawe aya jojiwe je kupika ni kugopoka shenini kupitilaga hadithi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume juwele mwadimu jo kuiganya kitabu cha Allah wal hikmata ni sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam waishe mukuiganya kitabu cha Allah ni sunna jao mtume sallallahu alaihi wasallam bimaana kuiganya ya kutika shipika ni kitabu cha Allah niyo rumeyaje ganyiri mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam yangale kanga na ganibu kuja Allah na ambo iwele ya kuradi siria ya idi mubukuja Allah subhanahu wa ta'ala shancheshe shatukudi jiganya mu aya jalakwe nisha kuti wandu nkana yekweka mtume badiji pakurokoneshela nizoni wandu wapatile kuongoka kwa digongo ya kuika mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwa jiganya Islam tumeba wa mazile wandu shaje endeleshele kuongoka ninaga wandu ashikuyaga kitabu cha Allah ni ya kuiganya mtume jula na mbonaga kwamba kuileka iwajiga nyiri mtume jwaju nisha ujile mpela gajila ndawijila ya kuti wandu wadiji nkana awe kuongoka ni kuti wandu aje endeleshele musho ongolo bazi kwete kuhuye kitabu cha Allah madinga na ni majiganyo ga mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam madinga ni hadithi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa digongo ya kuti hadithi rukurabi siri ya Qur'an na mbandu na galese hadithi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuleka majigano ga mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanganya watai pa kurokoneshela kwe kulungwa ni asana roshi Islam yalakwe ni tukudijiganya mu aya jalakwe kumangidla kuti mtume juwele shindimba kwa wandu wakwete iman nambo wandu ngawa kutinga kuimanyidila aimanyi nambo ni mwaweshetele Allah subhanahu wa ta'ala kuti yarifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun Allah subhanahu wa ta'ala surati an-nahl mudibeo dia 83 aweshetu kuti yarifuna ni'matallah wandu wakujimanyidila neema ja Allah subhanahu wa ta'ala ashimanyi shindimba sha Allah subhanahu wa ta'ala thumma yunkirunaha naweli wakushikani la shindimbasho wa aktharuhumul kafirun nambo wanganyao awele wandu makafir ashajinji wa awele wandu makafiri kwa digongo de kukani la shindimba shalakwe shawabene shi Allah subhanahu wa ta'ala kwa digongo dia kani la neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ni asana roshi Islam kukuya sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwele lazima kwa shila Islam washale shemaji ganuga mtume la nashuku ala kufrihi wewangadishaka ni ukafiri wao mundu kwamba kunjara mtume kuishi laba kutitugambe jikuye kitabu ya sunna ingwamba wejo nganitua pashaka pa kwambaga ukafiri wala kukutiweleo nditu uwele ukafiri mate Allah subhanahu wa ta'ala pela mwawesheti ni surati an-nahl mudibeo ya 44 Allah tite wa anzalna ilayka dhikra ndituwe tumtumishiri moja Muhammad kitabu pa kwambaga Qur'an litubayina linnasi mwaradi siri wandu manuzila ilayhim yalakwe yatunishili wandu wala'allahum yatafakkarun kutiwanganya apate kuidila mtwe mate tumtumishira Qur'ani moja Muhammad kuti moja Muhammad mwaradi siri yeje wandu ya kwambaga Qur'an ninaga Allah kagambe kutuluya Qur'ani jaji ninga peleka mwadimu jo kuiganya Qur'ani jo pangado wakajibike ne dunia nzima nambo kuti Qur'ani jibikanishe mtume ni juaishe kwa mazengo gele kutumigwa ni Allah subhanahu wa ta'ala litubayina linnas kuti moja Muhammad mwaradi siri wandu ni mtume juaishe kuti waradi siri wandu yala kwa yatuniri Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala
kwele kwako kuwele kumburiana kwa kumbura bandu bakuladisila utundu wala kwewawo bakuti wetugambe je kuya Qur'ani be na motuleshe sunna welewo nditu wele ukafiri nambo ozobetujile mudini ja Allah subhanahu wa ta'ala ni kukuya shitabu sha Allah ni sunna ya mtumiki Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wama alaina illa albalagh almubin. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.